Aprang si malong nis kelang arat doan phanta kardam pajiriglo kardam pinia daba berta arjuponik tha arjupon pe aprang pinia berta thepi kopi pidama arjuponik sinang PMAY Hemdon Farok Petro katum hon karbi ang long mas council hin pen kapajir pon. Dong kamu long rai komasa kia tum pen rakio hormuk kenep long. MSC Pawan Kumar putra kopili konstituensi arat kace song thurpa. Megbia Thai LP School along tok lang putak cerok tok amei padopon. Ingdeng pikar bi Catholic Parish samai pike padopon. Rengbohom Higher Secondary School Sertaliana Sengkam Katalon Mission Pen Kitchen Pon. Tok bang media senong pipen ke tok pon sijun kar klip kitab kang kupon. PMAY Hemdon Farok Petro katum hon karbi ang long mas council hin pen kapajir pon. Thang-thangi phain ko retrok sirni adaba portara langso karbi people sol sing mirjenga chatai long don Farok Petro katum phan PMAY hem keron pon padu. Bangso keron pona jai megalong MLA Bida Singleng, EM Rotan Tiron, EM Mongol Singh Timung, MSC Richard Tobi, MSC Pawan Kumar, MSC Prabhat Chandra Taro, MSC Rina Terangpi, Difu Municipal Board Chairman Ra Kro, Engineer Nipu Charan Datta Penchenglok, Ward Commissioner Atum Chetong. MSC Pawan Kumar putra kopili konstituensi arat kace song thurpa. Habe pin po toma phana man ke jor polam kita jujirang husi kopili konstituensi arat MSC Pawan Kumar putra kace song thurpa polam nil to afirang ke pen berta nangpali. MSC Pawan Kumar ningkan phomesi man deta ni toma phana jatana pitek the. MSC Pawan Kumar tomar hang salam PG punang cecak non putana papleng pipe. Non ke bang JMSC kang wai hut ke ni tum ke Pawan Kumar afan ke vote jogje. Ke bang JMSC afan ke BJP tum ka akapre afan si tiket pinangji. Lasan si perang kiang no kopoli konstituensi arat aning ke jangji lapen lam thina cepak langdo. Kopoli konstituensi arlo ningkan phuang bong kacing thura mo dure pik lapen MSC Pawan Kumar alam cak do anta papleng play laswa jo kopoli arat lapen ahawar kreng dunsia son se nang manang kok loposi perang kiang no arat tum lam thina cepak langdo. इलेक्शन आने वाला है, कुछ महीना के कुछ समय है, आने वाला कुछ दिन मोटा मोटी 2 महीने 3 महीने होगा, किंतु आने का नतीजा क्या है, यहाँ के पब्लिक जो है जैसा आदमी का सोच रहेगा, जैसा काम होगा उसे ही तरह परिणाम मिलेगा उसको। परा रास्ता बनाबो कोई আছে ইমান দিন পরা কয়বার আইছে আইখিনি সাইখিনি রাস্তা তো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই লাষ্টত আমাৰ বিলাক সব মিলিখিনি পয়সা উঠাইখিনি বনাই আছে এইটো বন ৰায় আই কিমান দিন আমাৰ বিলাক চাই থাকিম আৰু ঘৰ কৈ আছে ঘৰ দিম পানী খাব কাৰণে দিম আজিলৈকে আমি 5 বছৰ হৈ গ'ল ইলেকশ্যন কিন্তু আজিলৈকে আমালোকৰ কিবা গাঁৱলীয়া মানুহৰ কিবা সুবিধা বস্তুতে একো পোৱা নাই যি পাইছো অলপমান চাউল পাইছো আৰু বাদ বাকি মাটিৰ কোনো বিষয় লৈ নাই কোনো ৰাস্তাৰ বিষয় একো নাই আৰু আমাৰ পানী খাবলৈ কোনো অসুবিধা হৈ আছে পানীৰো সুবিধা নাই আমি আজি 50 বছৰ পৰা গৈ আছো ইমান বুকাতি আঠুৰ লোকে হুমাই যায় কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ ৰাস্তাও কমপ্লিট হোৱা নাই একো হোৱা নাই একদম বৰখন পৰিলে আঠু সমান লোকে মই বৰখন বোকাৰ মাজত যাওঁ কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাও হোৱা নাই Lapen ke bang jiar ni ke Pawan Kumar afan ke ni tum vote pipelo lapen akapre ka fan si BJP pen tiket pinang po buta rong arat pen sarkar afan ke therpon padu. Dongkam long rai komasa khia tum pen rakyo hormuk ke neplong. Thang ni phain ko ra troxier ni dongkam outpost ke parlo dongkam ahithi dongkam outpost au OCB ku pegu ke Japon pen rakyo hormuk ke neblong pusinil to afirang ke pen birta nang pali. Inud artaning kan ko ra trok sangkar da sari deng pen rakyo hormuk ganja tilu bisi raking prim pen cheng lokason ason ne ponlong la pen kaching nang cheka bang aphan non ma dongkam outpost atum si chipari deng ponlo pusi rai komasa khia tum pen lam thina chipak lang labang so birta nang ke pali bang nil to afirang ke dongkam pen janta bela pen lorison teron Malong News.
আজি ৰাতিপুৱা ডংকা হামৰেন ৰোডত এজন মানুহ টাটা এণ্ট্ৰা গাড়ীত বহি আছিলে। তেওঁক আমি আমাৰ পাৰ্টি ছাছপেক্টেড হৈছিলে আৰু তেওঁক আমি বডি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পৰা আমি 5টা আমি কণ্টেইনাৰ পাওঁ। তাৰে ভিতৰত 3টা আমি ফুল কণ্টেইনাৰ পাওঁ, তাৰে 2টা এমটি আছিলে আৰু 2টা ব্লেংক চিৰিঞ্জ পাওঁ। আৰু আমি ৱেট কৰি গম পোৱা গ'ল যে উইথ কণ্টেইনাৰৰ সৈতে ৱেট কৰা গম পালোঁ যে আমি 3.78 গ্ৰামছ আমি পাওঁ। আৰু তেওঁৰ নাম পিছত সোধপোছ কৰা তেওঁৰ নাম শংকৰ দাস বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। Megbiathai LP School along Toklanga Putak Cherok Toka Mei Padopon. Thang ni Pain Kora Terok Siarni Bolong Komaji Megbiathai English School along Karbilo Charlie Asong Inglong Bolong Komaji Arwa Tompian Cepatir Pipon Si Toklanga Putak Cherok Toka Mei Padopon. Abirta Nilito Maperang Kepen Bertanang Pali. Labang So Mei Karbilo Charlie Asong Bolong Komaji Arwa Mei Pu. Kirontok Bipen Si Mei Charipon. Labang So Mei along Papang Jangan Luhiam Manpen. Rukasen College along Assistant Professor Dr. Harving Ki Kathar Pichetong Dun. Lasonsi hawar kehat KSA hawara meiku budhot terang KSA tiripia hin pen dairam tokbi Megbiathai English LP School athanbang ake hoi dhonsing terang LRNA ameipu sanji tokbi SGB hemai timung pen chenglok ake the ake ding atum me along chitongdon Jasemet hamphang along rong along toklang tomon ke pajab jila pen non lo charlie boma klim somara tomaphan toklang hing ke pache hungji ake mang pen labang so ajai me ke padopon pusi kepatir pia tumpian lam the nang cepak langgon labang so birta nang kepale abang nilito ma pherang ke bolong kono jipen dharam sing rong phar pini Megbiathai long education awareness program katalon pon ke lake churo parlo aur lasona program meli tumke bi ona lang atoka ti da ko an mai tum bi pon ona lang osomar phan ko son se kapor hinang jima guardians tum ko son se ka chelang ni mo osomar tum phan lahai ko son si mane kimi jima lahai ka ching ki ching wai phan nona son aro si bi ona lang aro ladak KSA tum katalon tum phan da lake churo parlo alang li tum phan la ana kimi program son ke deng pon ke aro moi phrang da la son si deng pon bom po bange lagi ining chi thelo alang li tum phan ta se nili phan dak nanga chopha ba la so a program along isi lam ithivet ki jai dun ta minili ning chingsam lo lake KSA nang le tuma phan lake ningak long pen churu parlo lake. Thank you. Tok bang medesong pipen ke tok pon chujun kar klip kitab kang pupon thang ni phain ko da troxier ni ada por phai kris ya por luru lang sorang sena sar po cultural hall along KSA sa kongchun bang dun se po tok bang medesing rong pipen ke tok pon chujun kar klip kitab Padmasri Professor Rong Bong terang riding pening pupon tang alang lia hin pen bang akhe tum ke tok kachi bibe rason si hako ko tok ker tang pusta monon phia phan ke nang sotu matha pon si ke tok pon thege pot tok bang phan ka chiro pon pedu halpu tok bang hin pen taning kang samalam cepak lang pon si chujun ke chor dorep sita penangana choratum bang so kita pena kirap long pupusi ningji pon KSA lapen ke waya beke cheng siame phu tok bang dun sitimung pen ka chiri pon bang so ame long aluhia man pen kel ia me phu hokor sing rong pi KSA sadun me phu hom sing be kel ia kongchun bang lila dhar teron Padmasri nong ia phanamen ka chilong dun mi dhanesroing ti karbi tok bang ateranga kongchun bang khagening ti tok bang sar et hanse tok bang hangmiji hanse tok bang khaya sing hanse tok bang mondol sing be pen cheng lok penang an lamet ka ching hona ke thege ding tum che tong dun si me sen pen me pachun Anong tam English teacher akheng si anu si athe to ke free atu free ke tapu ko athe par hini ko ko video ko atu ar panjang to ke hini na hini ta akheng na si dum kam hini bole ta asal tok kon es poma tum si toma cho tum si so si han ki ma so teng si kim dum ne la ko mane tum ke anu si akheng si mane tum ke la free la ta si tapi ang kan betul sih betul lah non ini Indonesia hak kita tu acor mereka salah apa itu Ingdeng pikar bi Catholic parish samai pike padopon kedam thang ni phain kora phopen pini ni phain kora troxier ni Holy Family Parish japra langso karbi anglong atum pen cherap cheto ponsi pini ki jut sier ni ingdeng pikar bi Catholic parish amepi deopani jengrong piarong St Francis of Assisi Mondolia long peman pon
Bangsa mai long aluhisar puaman pen Father Dr. Robinson Teron, John Timung, Samsing Kruan par take theke dinga tum chetong dun. Mei phu bida sing bong rung lapen chun bang mobu rong pharatum pen nang ke pachini duna tengke long ner ke ba church pen nang chetong dun. Nilatumla karbi Katolik ni tumpininga ban kedak ni ningkan sekame pi la kedak jenga rong pi arong Saint Princesa Mondolilong se ke thik pon lo la penyo tum ke cheng la ke kedam tang ingkoi rapho ingkoi ra trok la pen ingkoi ra troksi pini ke adung kitilo asen Anparta arnaman alam jasemet alam ardi piponsi mesen alam cethan cimumpon lapen bangso me long Father Dr. Robinson Terona redeng pensi impupon anparta arnam alam alun lapen ke kan hei hui ta pedupon si bangso me ing samjin pen pechun pon hanjang langso pen Rajib Son Rongpi Malong News. Rainbow Home Higher Secondary School Sertalena Sengkan Katalon Misen Pen Kichun Pon Ningkan Krisir Kebra Troksi Kebra Hinia Ningkan Mahang Kepat Hekpon Rainbow Home Higher Secondary School Pining Ningkan Hokep Nang Pleng Iksi Sertalena Sengkan Katalon Tumini Paing Kora Trok Pen Jengsi Pini Ni Paing Kora Troksi Kepajut Arnita Adap Por Pai Troxia Por Vice Principal Pradip Kumar Soikia Pen Kejapon Pen Armu Kachejeng Pen Si Jeng Pon Pula Bangso Pit Heng Piarong Ke Lapen Bangso School along Than Bang Bari Matum Angbong Kachathan Kachimum Kedo Pontu Laso Pi Open Session Amei SMDC Amei Pu Ramsing Terang Pen Kacharipon Bangso Amei along Aluhisar Boaman Pen Karbianglo Autonomous Council ACM Dr. Tumiram Rohang Chetong Dunsi Milur Pu Epak Aluk Timuta Alang Lihin Pen Ingpupon Mei along Alang Lihin Pen Kacharlihin Lo Kenang Sotnai Ason Lasi Rainbow Home Higher Secondary School Along akasik sak kedo mate akenang sot ason doan Karbiang Long Autonomous Council pen kerap jiapan lamcak cipitikang si Principal Longsing Timung pen CEM apan kacurung pon pedu. Society development, society advance, society unity through education. Without education, we cannot do anything. So we need quality education in Caribbean. হয় না আমি সকলে এডুকেশন ক্ষেত্র আগবাঢ়িব আজি ৰাজীৱ তোৰ নিচিনা মই নাজানো ইয়াতে সেই স্কুলৰ পৰা পঢ়িছে অপক্তা বক্তা কামৰা সেনা মই নাজানো সেই স্কুলৰ পৰা ইয়াতে পঢ়ি আজি তেখেতে আজি জার্নালিস্ট হয়েছে রিপোর্টার হয়েছে তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আরে মোরে দাদা পবিত্র বড় ডাঙৰীয়া বোকাজানৰ বাগিন্দা তেখেতে সেই স্কুলত আহি আপোনালোকৰ ইন্টাৰেকশন কৰিছে বুলি কৈছে বহুত ভাল ধন্যবাদ দিব লাগিব ভাল লাগিছে যি কি নহওক সেই স্কুলত অভাৱ অভিযোগবিলাক যিমান আছে যিমান পাৰো মই যেতিয়ালৈকে মই CM থাকিম আৰু আমাৰ MLA ডাঙৰীয়া থাকিম সেই গোটেইখিনি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো গোটেইখিনি পূৰণ হ'ব বুলি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি Bangso Amei along MLA Bidasing Ingleng pen Danglok Penang An EM MSc Lapen Board Chairman Atumta Chetongdun Ning Ceparong Renti Pensi Mesen Pen Sertalin Katalon Pichun Pon Dipu Pen Rameningti Malong News Lan Pini ada babirta ke Kangton Poniglo Dome Thakme Kardom